Nayisho-ke indaba ukuthi ngiphela nesizini. Hey, bakhala abantu bathi uTirelo uyaqalisa ungathi uphatha kakubi uAmahle wenza lanto wayenza kuVuyokazi ngokuyenza kuAmahle and ke kuAmahle yena ngulo ingathi uthulile after bebukele the latest episode yezingane zesithembu. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. uAmahle ke bethunani ebe live ehamba no-sister wakhe kunye no-auntie wakhe wodumo. Abantu ke mos bayathetha bathi umtshato wakhe okanye into yolobola yakhe ibingeyeshow, so nayo iyaphela kunye nesizini. Sayazi mos ku-season 3 kushiyeke ii-episode ezimbini, kuthiwa ke noAmahle iyaphela into yakhe ekubeni koba kubonwe ediactivatile ne-account yakhe ku-Instagram. Kwabona ke neefoto zakhe kunye nempumelelo zingasekho nakwipage kaMpumelelo Mseleku. Abantu ke bathi uyaphela umtshato uphela no-season 3 wezingane zesithembu ngoba bathi uMpumelelo ucime neefoto zika-Amahle. Ithethwa ke phofu le into nanoba ngu-aunt okanye ngusister ka-Amahle. Khe nizimamelele kule live uba kanye kwenzeka ntoni. Uyaphila Biyani? Uyaphila usa-online namanje? Uzophila uba online uze kube nini? Ngoba wena uma online uconcentrate kubantu abakhuluma izinto ezinegative angabe uyabayeka. Unani ku-Instagram guys, ngoba nithambela ku-Instagram. Basethi ayiqali ngami lento yokuthi mhlawumbe uvuke nje ngelinye ilanga uzwe ngathi nje mhlawumbe ungaphuma ku-TikTok, mhlawumbe ungayeka u-Facebook. Lo-anti uyakuhleka. Manje sebenza ngathi ngiyaqala ngami ukudeactivate. Shophe ngideactivate ngoba yikho lento yamalobolo iy'fisi. Wenza lokhuzana. Kuthiwa nesizini siyaphela, usuyaphela nawe. Kuthiwa ngiphela nesizini? Kuthiwa nesizini siyaphela. Ngaze ngadeleleka bo. Shaqala uMpumelelo ngaze wadelete iy'thombe zazo. Akaze delete iy'thombe uMpumelelo wethu wayimishini yimina kulezi ay'thombe. Mina ngamsendele manje uma usu-deactivate mangisusa mina ngeke kuzosuka nakuyena obviously. Basho njalo base uMpumelelo uqale wadeleta wathi aba wena kuthiwa ngiphela nesizini manje. Utsho ke uAmahle bethunani uya-explaina uba kanye kwenzeka ntoni xa u-aunty wakhe emxelela uba abantu bathini, ba abantu bathi she deactivated her account because into yakhe ibiyenzelwe for useason 3 wezingane zesithembu. So since useason 3 wezingane zesithembu ephela, so naye ke iyaphela into yakhe, hence ediactivatile. Kuthiwa ke uMpumelelo naye ucimile izithombo, into angazange wayenza. So Amahle nimvile ke naye ecacisa uba uMpumelelo khange acime izithombe, ezazithombe zazifakwe nguye uAmahle and then wathega ke ngoku uMpumelelo uthi ke wenza collab naye. So lonto ke bezivela kwipage kaMpumelelo, so yena uthe wo deactivate i-account yakhe azavela kaloku kwipage kaMpumelelo kuba zazifakwe nguye uAmahle lo udeactivate leyo. Akachazi ke isizathu soba athathe isigqibo soba hey make ke adeactivate uInstagram wakhe, andazi noba no-Facebook ke umdeactivatile. Inoba ke mhlambi zii-comments zabantu, abanye abantu ke baye bacime i-comment section like wife number 5 katata uMusa Mseleku uMakhwela naye wagqiba uba adelete i-comment section but zange de aphume ke ku-social media naku-TikTok. I think wenza the same thing because hey abantu on social media izinto bazithethayo guys ziyakhubekisa. So I understand why people will do that sometimes if uyazazi uba iza affecta lanto emotionally. Utsho ke bethunani uAmahle so kucacile ke uba usekunye noMpumelelo ngoba uMpumelelo uye waposta ifoto yakhe kunye noTirelo bekunye ngotya bebekwi-game drive ku-latest episode yezingane zesithembu. Niyababona mosnaba apha, so ke basekunye noTirelo use within. Sawuzenza ke ivideo bethunani ngoTirelo because khange ndithethe nge-latest episode yezingane zesithembu. Mamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.